bathukhumala umntungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizulu. Umculo kaMaskandi umculo othandwa kakhulu eNingizimu Afrika. Kumanje amabhinqa iwona trendayo ukuqhathanisa namanye amaklasi akhona empilweni. Ingakho maye wathinta into noMaskandi phakathi kunyakazwa umhlaba wonke. Namhlanje ke sibheka udaba olukelo ba indaba emlonyeni lesikhathi sangaphambilini la bekade kuthiwa khona umculi kaMaskandi uMasoka Novalo ulahlekile. uMasoka Novalo uthi ngilahlekile ngikhona la. Masoka Novalo asibingelele mfethu kwamukele kuKhozi. Hayi abanye sebethi uMkhovu, abanye bayagada bathi uMkhovu. Yeah. Futhi ngiyathemba ukade uyibona emaphepheni uvela ngapha kuthiwa kukhulunywa ngawe emsakazweni. Ungalitholi ithuba lokuthi uyiphendulele wena. Uthini namhlanje makuthi kukhulunywa ngawe njengomuntu olahlekile okuthiwa usabuya nakubuya lapho enyangeni uyothosa khona? Ngiyakwenza ngoba ungakwazi mina indlela yami mina ngiyayazi ihamba kanjani. Ngakena vele ngale ndlela sikhongena kuyona. Ngitshena amakhekha. Hawo. Lonke lento eyenzakalayo. Ngisho ukukhuluma nani la oKhozini ngakena ukuthi ngisazokhuluma nabathakazi oKhozini. Nangazi ukuthi kube kuhamba kanjani sengiyabona so babesho lento. Sifake lana-ke sigoneza. Yeah. Ngifuna ukubekela isizwe ngibekela amabhinqa. Yebo umntwana mina kade nganakiwe. Abo? Enganakiwe njena ukukhula kwami ngikhule inabazali bahamba emhlabeni. Lezimo ezithile. Ekuthema behamba. Kwasesigama eziningi kumina. Ngikhule ngamaphupha. Ukuthema behamba abazali anywa kakhulu amaphupha. Ngaphupha izikole, ngaphupha zonke izinto, ngaphupha ngithi ngiyabahamba abantu ngithi ngifuna usizo. Umuntu avela afika athi umkhulu ufuna inkomo zakhe sithi mina. Ngithe yena kwenzakalani ngokhokho na. Umuntu angafuni nginabela athi naye ngilinde kakhulu mina. Bahlala ngalinda. Ngikhombisa khona amafoni lapho. Ngibone le ndawo. Cha, sizishaya isikhathi ngoba phela abantu abadala mangabona abantu abadala bazenzela bona izinto kuwona. Futhi ngeke wena uthi hayi uthi ngiyothwasa nakuthiwa naku isikole ngikhoniswa sona. Ngibona abathathayo bengivula. Bahluphi ngoba banakile. Bahluphi kwasani, yabo. Base bethatha. Ukuthi-ke manje simthathele simshisela kule ndawo. Waze kulahlekeni kwakhe. Akeze kulahlekeni kwakhe. Ukhasa awuthetheli wena. Iningi izangoma ezikhona emhlabeni ezidlulile enkingeni izangoma nje namhlanje kwanza phasa nazo kungekuhle ukubi mina lengazi okuningi kakhulu sigamasa. Yeah. So bana emaphepheni indofisi lona ekade ngizwana naye. Awu okade Kade ngizwana naye ngisachaza wemrodo. Lokhuluma mrodo. awuchazi Lezi izinto nazo. Saphuma ekhaya. yeah Okwakhumuzi leka amadlala ngaseshefini. Iqale khona kuphuma into yakhe. Ngambona umuntu ozongisiza, ngimbona emaphupheni. Wangithatha umfowethu omunye olapha lasebhonela. Wangitshayela. Ngingazi ukuthi mina ungisa kulo muntu wesithwasela ngisiza. Ngithema ngifika kuyena. Hayi, wangisiza umuntu. Kamnandi nje. Isebenzisa izinto
Asahamba saya ekhaya izinwethu safike senze izinto kahle ngendlela kasho siyabuya wathi ugobela cha phela unkosikazi fanele azi naye lehlala khona le thunya khona weza la esikoleni wahlala ekhamba kwakhe la zangahambe kade wahambe ngathi uthanda imikhakha uyosatisfya la ekhaya ngaqhubeka nami ngendlela yami ngoba khona la ngiyakhona futhi ngiyamfonela ukuthi segodukile kuyo yini hayi engikwazi ukuhlala phana awangithi kathiwa phela ubakasha uphinde emuva umuntu umethwasa umthetho uthi mase unephathini fanele akwazi la kuthasa khona hayi-ke iqhubeka indaba hlalele la mina bene ngiye ekhaya mangifike ekhaya nkosikazi kuze nezinto engizibonayo engingazitholi kahle ukuthi ezenza kanjani okokuqala nje emnyango uma ngabe sesibazi ube nalivali seplakati ngimbuze ukuthi hayi nkosikazi wazibona ngani seplakati athi nokhosi ithina hawu ayingithuthi anguke msuku ngo-25 etoilet aphathi ifoni afika athethe lapha etoilet awu uthi mina hawu ngimkhapha futhi nginomnyango hawu okanye phela etoilet kwenzani ayinganayo futhi uthe ngigedi kanti ukhonile uDilethu uNkamalanga ngoba ilozi isebenza efikhalweni ibeke ifoni awuthetha nabantu la awu usikazi uthetha nabantu futhi ngingambuzi mkhulu ukhona ozani ngomshaya hawu ngizibuzile ilanga lokugcina-ke sezenzekile izinto ilanga lokugcina-ke yakuzobunyuli ngidulele i-ID yami nezinto zami nje zokuthi ngizilaphe ngoba phela ngiyindoda funa ngizilaphe kathiwa ngigoduka ngagoduka ngayo ekhaya mangifike ekhaya ngisengenezinto zami i-ID yami yonke into angangitsheli athi akazazi ukuthi ngingafuna hayi besengenza usiko-ke lokuxhasa lo lokuthangelene ilenze izinto zami umkhulu angizena ekhaya uyazazi lo muntu lo onayo le ndlela angena mbrosa okay senjalo ayempala mina sesema-questions now etondile ngade ingona ogcine eshayiwe naye bafika wathi hey hambe esikoleni bazomnquma labantu hawu ngalapha ekuseni athi mina sengihamba usuyala nje ngokusho kwephupho futhi ngiyaxolisa ukubamba kanje ngibona ngoba sengiya endabeni zezemidlalo ngifuna ukubheka uma ngizwa kahle nomlaleli elandele ehamba nathi isitori sakho sithi uzusuke nawe usuke ekhaya ngoba vele bese kukhona izinto ezikhona unkosikazi bese nefoni aphuma uyibambela ema toilet achethe nabantu kanti akeze ukudelete ngelinye ilanga washo ukuthi hayi abeza abantu bezokushaya vele ukhona la leyo ukuthi kuthiwa ulahlekile uyafuneka awukwazi ukuphuma iyona ekhalisa abantu okoqala okwesibili kuzoba indaba yokuthi uma umuntu esethwasa uhamba nezimoto zakhe uhamba nakho konke bungasathembi umuntu lena yagcobela ngithe umuntu mangabe ethwasa usukutshayiswa ilozi lakhe yabo into etshela ilozi lakhe umuntu esifazane mangabe eganile ekhaya usuke ezosupport indoda yakhe yabo mina ngambenazo izinto zami ngoba bezifale ziyokhanda ezinye imoto yabo yaziyokhanda imoto lezi owangiphathela kahlungu-ke ukuthi afike nabantu lathi ngizolanda ngilandelani na ufika nabantu abathi bayamakhosi awu omunye uthi akangoba uzongilanda ngiyothwala ngathi mina ngizothwalwa ngobani ngase ngibuza ubabakho ukuthi kwesithuli bangoba ufunani bathi amakhosi angingambuzi kanjalo ngathi mina cha ukuthi ngibuza ngoba ngaye ngafuna ilanga ukuthi ngifuna usizo kuyena zokuhlenga unkosikazi wami ngibona ngathi sekusingile wakeza manje ufuna kangoba bakethi yavela manje ukuthi mina ngiliboleke endaweni yonke thula ukuthi kwamvela njengentombi mina ngibalani thula inkulumo wangakhuluma ukuthula ayikho into engangiphendula ngayo amaphoyisa ehamba nawo la athi amaphoyisa ayixabene idaba umuntu wethu yibaba waphumela umnyango wathi nayo ayikho le xabene idaba
ugobela wami lo bewamacala kahlangene nalento yabo ugobela lo ugobela weqiniso ke ngigobela futhulana namathwala yabo abanye amathwala lawa besikhuluma kabi manje asikhuluma kabi ngoba afuna ukuthwasa la ngoba wona afuna amadoda wanami kade ngifuna nami lo mathwala ngiyakuzwa futhi mfowethu ngiyafisa ukuthi sivale la uma nje ngoba abalekela abaningi ngiyajabula ukuthi nanoma uselapha impela ekuthwaseni usazi ukuthi ibhinqa nation ikhona abantu abazosala benegama ukuthi wena ngokwakho awuhleli lapha ngokuphoqwa uyihlalele nanokuthi uqeda nini ukuthwasa silindela nini uzo ngaphandle uzosipha umculo okade usipha wona vele hayi lokho webhuti hayi manje njengoba ngathi ngabantu abadala kuyosho bona futhi ukuthi hayi yikulo singaphuma-ke manje kwaphela lento yokuphothula ihlukile and lento sengizoyile ukuthi into endala ineminyaka e-8 yokuthi ahambe emhlabeni okay ulungile mfowethu angifisi ukuthi ngikufake ekhondeni ngokulungisa into zakwangcobo uyikhiphe emoyeni kodwa nje siyabonga ukuthi usihloniphe ube nathi unike isithombe nanokuthi awazi nokuthi kuyophunywa nini brother nasi esinye isihlobo lapha esithanda kakhulu uKhozi FM 3 second ukuthi angafisa ukuthi ke aphawule uNomude okay asiqale sisembambise soyabona kwindaba zezemidlalo oKhozini FM sesivala kahle noma soka novalo kodwa abantu lo uKhozi FM bayathumela nama messages abo ngalolu daba esikhuluma ngalo nama voice note okunjalo